Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpa di pigi nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kidkot jong ke Federation of Khasi Jaintia and Garo People ke FKJGP menek ke arpoi terik unai wing arhajar arpoar hapo ke jingyalam u Presiden ke Seng uba dandi si kongsit kila let ban ya kendu ya Chairman ke Meghalaya Public Service Commission MPSC ban ya keren bat ya tai sanibha halor ke jing penslam ya ke jing thungkam thungjam ha ki babun ki tenat trekam sorkar ha ke jela Meghalaya. Sibun kita ki post ki ba dang long weekend te panju shan em ni ba kai ka daw ba ki sleman pendap ikini ki post belan ka jing pechai ba yong ba ka slam ka de na kada ba kami itu ka order mo na ko ka high court ba di ba kaleng roster te wala kata ma kaleng jing iru yong kersyang iban ne hamstat ya kan ni te ndai ngir usko an kentu na mar kadaw na try pendakeli na yang makislam kita ki department pat ban penpoi kita ki advertisement sakani ka office re nakalian jong yang masnyo ai ka komtekam klap step akin mata ka ba so tenat ka long fruitful discussion ni ya ka ba ni nakalian ka seng ayo ni kendo you Sharman alor ki ni ki issues unemployment ka ba nakalian ka seng kala shim mo te ka jong ni kendo yung you Sharman kalau mengyo pan pa ni jing pechai no te kejing mencai bagi yo na Sharman juga MPSC balai gadon kata kom suki kom tekam kejong ki te nakali kejong iru ipen pau la kejong ka daw kaban kong hi yang ba nomor bagi applicants kelabun pelat menta ka like ka post lai sao to li ru komut ki bathap kam ru ki atho jar ngon te kejing ong kejong i ba kejing yakran bak ni kalong ba idan hang ni tai baka MPSC ka haban revamp ya korkom tekam ka jongka kat kum kopor ka juk pemerintah ti nila ong ba ka MPSC ka don kam la ka jong ka ni ka IT cell kenang ba mo kin don kita ki online application gini kita ai baro kat kum ni ka juk pemerintah bakan state ya korkom tekam jong ka ni ka office ang ni na mark man shya di tu juk ndai shura form tap form nam tai kat man jit itu form ro ka de hi kadang kita ki technical ayu kan problems ti di tai te nakalian ka jongi ngila kentu hi irung yang ba kalong kepala tilong moh kat kum ka kamram la bensyat ya fi kum ki Sharman tax secretary bagi member jang PSC te semua ban fulfill kham kloi mah kat kum ka taka expectation jang ki khon samla ne jukti candidate ki ba apply te nakalian ka jongi ti yang ba nakalian jang ki hi mentai kin persyang hi kat bala ban state ne kam kanang makan dai ki jung mentoi ya itu ki kana samla ki ba apply ki post fair taruh ngila aja ngemut bahwa ni sutu ba ki post ki ba apply hang ni ki post ki ba kham long grade 3 shaneng te mostly hi ki conduct atli mau kata ka written test ba personal interview dengi yang itu ya kata ka written test te SMS ba personal interview ru khanang ba ka transparent ru de ben le ka video recording kan long khanang ba da candidate ki semua kumum no kajing so artatien hak interview jong ki kilaban sim kilaban pet itu ki video ko jong ki tena kali yang jong i yang kinsa syong saya perkat yang mereka suggestion kali ba biang ni nam tamara ataka transparency pak confidence yaki nong like kapta te kalong ba chief minister dan kajing ki klik kan nama beliau hak bakot hi kalong ba ki kamram bari ban sarkar ngab le ngi sing balang ya kata di company bawan hang ni fair kini kenduk sino kini sino kim dalam tiga mana kenduk ini kisang balang bat ni kisang balang ni mesti ni hapan lek ban kentu itu company ba kamu menuru pideban tap ikibri ni prapau nak sisma kejulong umtai dan repat ada ngim kwa ba tang nak lawan changi ngin sasim ya tak issue lagi kwa ba lingba kan ka state employment policy government kan frame apa kan ya kini ki rules kini ki provision mo bahkan sekulit khat saboro kita tenat kiba la man aikam aijam kan ada di private sector ne ki public sector kan menehi yang orang buram sibun kita ki jing kentho mo kita ki allegation kiba khamtam ki member ke PSC ne kini katai te ngila ong ni ki ho proof ngemla dai kata kajing ujuan kajing kentho kabun ke kapor te reban pisah kata ngemla dai ngi si ona kadon kata ba so mo tak kham
entah kan das di benar kata kajing sengolem kan mah kajing sengolem nam taki ki kena ki apply tin kalian jo itu yang em kalian kan PC dia duk mentah bila de sharman me i hang kisna madat kam judan kata kai ba kandan ka ba under table ne under the influence manu kan mereka long fair and square kan te takada ngi saong ba ya ke personal interview hi ngi kaman yo bagi di benbu ka video recording kanang ba ngin i how much serious can long ki board members kan mong jaran PSC ki badan hapo bagi conduct kata personal interview